on the floor and show up. Me and the boys, we take dubs. Tell them no hate, just love is love. Pea mai sunga ia tunia wailua ia maripese ia whaapatu i mai la ia le musika le nei auli ia se i tali le sua le au ngā lulue mai nei mātua ia i tono ainga ma mauta ngase ia mai lato umalawa o fea o tali ai lau sua o lalo le la au o tono whalewhai ngā luenga ia o tono whaatoanga i lalo apu ia o au tafa lau masini nā tenga lue ai ia me se fo i tono ainga ia o tua le umukuka i le au kuka la ua alu whaalua po le whaatolu le nei auli a lai fatu atau samisto ina masilo matua ia leise me o iai pauli mea o le mesiri na ua lava ta pena ma mai a fo i ma saunia le lei tau maftanga nei matua o le nei auli ia toi whaatala fatu le nei taimi ma lo lava fo i le whaatasi mai le tatu tautua whaafonga mai fo i le tatu ala leo whaalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia me se fo i la tolo mafuta mai whanga mai le tātou Facebook ma le tātou live le nei taimi o le auli le si fonga le lau mua Wellingtone ia le mai tau atu ia ua wha malu mai fo i ua ia le fo i taimi o le auli nei Wellingtone ia ai fo i le manatu o lo tau wha i tusa fo i tātou le nei auli ia i tātou mawhitanga mai tonu a inga o tonu fo i o ngā luenga ia me se i le ua veta avale o lo whioa i le nei taimi ia awa fo i ne iso ona whioa i ia ua taunga tā fo i le pensini nei vai taimi ma ia na o le vahenga leo lea ngā lulu i tāwale afi ia vahenga na e tau ona whaawau pia latou whai ngā malanga ma latou ngā luenga ia o tātou ia lea e whewa i fo i lele wha mai mau pensini luna au wala matumu wale le au wala ia waso na whewa i fua lau whea lua i le tupena i tanga utu lau tāwale ia a wha pia o nati whea lua ia wha moe lau ta mama lau tina ia e utu le tāwale ia fua la lau whea lua i oel nalo e whalongo mai nei taimi whatara whatu leu se alo ese po e fua ma alo lava fo i le ngā lulu nei taimi ia o le tātou tautua e whapea fo i ia le whatua ia naito siusta ia mautou malawa ia o mafuta mai nei taimi o le tātou programe ia o nei musika la fo e su i fifilo i atu ia o a fo i lau mafuta mai nei taimi o le tātou tautua tāritasi mai alea o le tātou unanga i lungo o le tātou wala leo tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ai whapea fo i ia ona whaawau i leo le tātou unanga i lungo le Facebook ma lungo le live ia se ia pa ia fo i le tulai lua i leo na nei ia se taimi fo i le nei auli ia ona mai alea o le tātou unanga ia a le tātou le tio o le sikfonga la mua i Wellingtone. Lua se fultone minute ua te ai nei le tula fia se fulma le lua ia na te ai le tula se fulma le lua ia ai toi wha malo atu ia i nei taimi ia i lau mafuta mai le tātou proklame ia le la molmule atu nei wha fianga nei ia si tātou atu la le tamalea ia o tātou o si mea vave ia o si mea fo i lele te itasiana i pese pāralangi fo i ia e wha ma tango via i fo i ia le tātou musika ia ma sui filo i nei taimi ia a o whianga i fo i le atunu i malolonga ia matau matanga nei taimi baby come back hey you'll be funny ya faina e halua solo te le lua vai le lua sta lua ia tele fo ia la inga ina wala umaltina baby come back so face fa malu ia na to ia le solo te Baby
falalili imalalanga Waluatu umaya utau mafainga Aose ukulima foi Oose faawo Peise to o mga Italia ilo manao
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Le si whangamale sunga ia pangata ilongo ipule ia mole pese ole a fo isina I futu yo wale to yaini si upu wa uma upu yo nana na ya luar solo tele ya tele ifo email tanto wain al mele ya wa uma upu al we al wow ya ol to meti
Ona I mawhiawhia la fo nei te mea o lea uli. Ia e whaasoro uma e moi o pese o lea e vole langiina ma whatuina e tama pese. Ia po ano le tātou atinu. Ai te lea lea o ngala e sau tono pese. Ia vole le te lea vole le sona ma lea o ngā o pese. Ia vole le whaamanatu ai le tātou soifuanga o le nei lalulangi o lo tātou o lo tau soifua matou whiola i se tulou. Ia ngā le launga mai o le pese. Ia hulele I loa I lata mese la fai. O te le fai atu whapea o le ne o mese o fai le ai. Ia ngā launga le pese ia vatu ai fo I le whiau. Ia o mai fo I le whiau ia te au. Ia pe o le whatunga fo I le sunga ia ta ilongo pule. Ia le fo I sina I fotu. Ia o le fasili le sautua. Le le mea fo I sina. Ia o mo ia o le talatu o le atunu. Ia ia fo ia o nga mo le soifuanga o tātou nei fo I vai taimi mo nei tātou le fau, mo le nei sinturi o le tātou iai. To e luas fulu 2 minute ua te ai nei le o na tāle o le tūlai tasi. Ia whapea fo isi ua ese fo le tala noa le tamale o tasi le au. Ia pe ia o na whai atu. Tātou o le va a maua le fia. Ia le vo se mela pole le whaamai o lo pesi nei taimi. Wow, le stautino lea o le sunga ia alo ese ia tasi lea tatu tampese ia le fo I le usa alo ese po fua ia lo ia fo ia na fatunga ia fa moi loto lea lo fa nga tu le tatu tu le aso mo le aso ia na pese foula na ai fia fa fonga I pese al sunga ia alo ese po fua ia ona e alu le langa YouTube channel ia nao lo o ia na pese ka se mana na I o pese. O isi a pese a whapela e te whainga luenga tinga inga. E matua, foilele matua te ale tinga ma lau mawhatia ele I le whainga tālau o lau ngā luenga. Pea e whaafonga I pese le sunga ia alo ese. Pese whaamoi loto o pese au ngā ili soifuanga ia o pese whaamalo stino ai. Ia ma pese te mawhau ai ia I le pele a te oe lea ia I pese le sunga ia alo ese. Ia lo ia la tu pese temi nei. Ma no fa malosi, fa tala fatu le sunga lumanai tala I le motu. Oi, ma no se fua I le sunga le li fa salau, ia pe ia sunga ia lumanai le e fa salau fo ia I Samoa I se tasi o la televise. Ma no fo tau tu le tunu ia le sunga me se fo inisi o le alo le tunu. Ia awa fo ia ni vaenga taua. Ia me se foi o ni vai nga foi le soifuanga le tatu atu. Ia le mai tau atua o lo mai mo atu foi le to tele le atu la tau foi lo manai. Ma lo lava le tau le atu. Ia I ala televise foi sa mo lo ngalu ai. Ia manisi foi o alo le tatu atu. Ia o le matou ni New Zealand. Ia o le mai tau atu. Ia le foi fa malu mai ia o lo fa malu mai nei taimi fa fatu o office fa salau nei le numero 5 Fumanatasi man Kevin Avenue Porurua ia o le tala lava I o le taulu nei aso ia e la ia fa malu to e la to e fa malu ia matou nei Wellington me lea fa malu atu nei taimi ala tala fa foi le usa e valu faltang wai malo lava uso le mafuta mai fa te tele la foi le malo la foi nga lue io e te ofo ia ia fa nga lue ngai nei tanga na malo lo mai la vana le ila le se furutasi le ai fa solo malo longa ia le ai le se me ia a fa ia fa mo ina o le pule nga wenga na te I po la pule I longa fa nga wenga le ia o le me pito sila na taua e tu sape luai tu la na te malo lo ai I la simoko ia le ase me na le pule wa o le tanga fa nga wenga le e se mai la le wali ia na utan no to la le wali fe I va ia le wa la watu turi mai company va ai o I Britania po o le atu Europa. Ia ona o tulang foi le o le amio le pulea ma le amio matanga se itulu. Ia o le pauale le vai nga foi le malangona e le fia. Ia le la tau mo la luina tu ai foi le tatu tunu I le vai mai isi tunu. A me se foi na ni se uso lo nga lue. Ma le fa ma o ni nga lue nga dungo va ai I tunu fafo. Ia ai mo o lava ia nai te whainga luenga le leide nei taimi I so se ngā luenga ma loa le wha maoni te au mga luenga ia whatarofa te fo ia I le Paltua ia Rachel Sifa ia o Kilani ma lo lava le mafta mai ia le tātou proklamen mpana whaafia fianga so I filoi ia ma ai pole ase tau maftanga pia whaapea o nai
e te malolo mai nei taimi ia e tali fo i sua anta fa o ilo ngā ruenga ia i se taimi o nei uli ia ai mo ila tau lo fa o pe ngā ruenga i le malolo mai ia na fa manatu atu pe nei taimi na fa malosi atu ma fa talo fa atu malo lava fa malosi fa o ngā ruenga ia o nei ase mantua lo fa ngā solo pe ia siaki ia iso o se a fo i le so se au nanga fa so fo maloloina ia po purenga fa le mai ia iso se vaenga o le nei atu ni sila ia lo fa nga solo ia siaki ma tui pui pui o fa mai ia o lo tana pe ai vili ai oe ia le pitonu una te ia po fia nai fa tau nai ia mo me o tui pui pui ma siaki ia o ma tui ni po ruo le wa sila fia o me to tele ia le no fanga fo ia nga ia fa siaki ia ma no fanga fo ia ia foi fai tu pui malo o ia na sa o le sa lumana i o le TV di mai sa mo ia ma nei foi pukala me le foi au sol mata atu ia pe a me sa pe a ota mai i maumanga o sole so tu mana tua ia lo talu sa mo ia sola le lafo me se le fai o tau maftanga vo le kokaina o me ai ia wale o lumana i mai si anta mai la TV sa mo ia ma nei tele la to foi pukala me le mata atu a matone ia tenu ifafu ia o to mana tua ia le so fuanga fa Samoa e wi lava ina le watu ma ai fa le isi ainga ia ele na ma na ia wa le e au nga fo le mole so fuanga fa Samoa to fa mana tu mai ai ia il to tele o la to ia o lo ia tunu nei ia le tulanga o lo ia tatou Samoa ele ngata o le o fa ma umanga lalo fai te vatu tonga fai tonga ta amuma tia pula lisia ulina aka se mana ia malo lava fa malo atu mana i male ia nisi fo la usolo tonga lu na fo i aunanga taua ia wala tatu tino ia fa tala fat fo ile fa tua Evelina fa fata fa tai tele lava le mafta mai si fonga la mo Wellington ia tatu wo tatu peselea pesifiti te lu mai ai maltene ia Georgina la tua ia pa fika pa maya o fika tatu pesi fa tu tatu pesi na watu siva maya
Na o le pese vave na me le tamai tai fiti ia Georgina Ladua ia ma le pese ia Vonjavola ia to es fullu minuto na tale o le tasi mai al tatu tu lunga le ala le o le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ai fa o pea ia lunga le tatu Facebook mo lunga le tatu live le YouTube channel ia se ia pa ia le tu lai lua i le uni nei ia to fa malo atu ia nala o mo le pese vave tatu fo i mai la tatu pese vo le wosi o ai lava fia wosi nei taimi se le na oni po e fa ini wosi vo le fa finga le ai en fa na wosi le au o ai lava fia wosi le nei taimi ia tana le wosi ale la tatu pese le sui le pitol tatu pese ia tatu e wosi ai wa te le wosi pe o pese vo le pe o pese silo pese ngese ai la sui la pito tatu pese wosi ya tu lunga mala upanga afa pe tono fe fainga lunga se afa pe o uso na tu fainga lunga se wosi fa tasi wosi desi ali maresi ele va pe o fa ya tu ono fa pe ponga tu sale ai we fia wosi tono fe fainga lunga tu ona ilunga vaule wosi ya le la sui tu pito tatu pese le tau tu ona le se fonga la mua mana fa fia se firo nei taimi malo lava le fa malo si fa mga luenga malo fo le mafta mai malo fo le tapo mai fa talo fa fo le sunga David afa masanga fa te tele la fo i le mafta mai o se pira matpula malo pira moni fo nga luenga lo fenga ya pikiane sa upanga e tirua wosi le la sui atu pito tato pese manai tu ane malo sunga ilunga e fa ipo ai na e tirua tu fa sanga wosi se ane ina ya na lo tu tato pese io na sui il picture dato per ora sei sui il picture kako pese wosi la ultima la manga ia pe wosi ane mai alunga ia em fayana itu ane ilunga fa wosi le alunga na te lua te moya a ole dese e mamoli ai lo faanga si vai malauba aga e mila mali le fuloa le si va mai Europa ba alele ai o mafutanga waleva ona vala kita leo tele mai le piano wa uma ole si va fa malo a ole dese e mamoli ai lo faanga si vai malauba ana e milo mali le fuloa le si va mai Europa ba alele ai o mafutanga waleva ona vala wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba fetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata inaile au matua e pe fa ale ngoia ba amana tupu ole tautonga ba afetai maloi mata ba afo lai senole alofa lima le pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava wosi ele au ngale siba ile au mosi efe aina ai fo wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi tau au
anga vale betu matau musu musu watu ilo natalinga wafai so ainga ioi ai ua matete e avile tu maloa ai umaloa ona tasi siva vai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau anga vale betu matau e musu musu watu ilo natalinga wafai so ainga ioi ai ua matete e avile tu maloa ai umaloa ona tasi siva vai se taso la anga wosi 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 ele au ngale siva ile au mosi efe aina ai fo wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenga so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai lau si pea so wosi ifa anoilele ai awale fosi amai le photocopy so wosi musika o malolonga matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ova tai fa fonga mai to 5 minuto na tale o le tasi ya o le tato wosi vave na ya ayel mana tu lava na wosi na la sel mari una te wosi ai yo to fa malo atu ia le fa fonga mai yo tato amo war fia tal no fia ma futa fia ia ma ai fia ai fia o lima fia le nei aso ia le ala me la fa le tonu ile aso fia mga luenga ia malo lava le fa fonga mai ma futa mai ele manatu le o mai ale tato o nanga ilunga le tato wala leo po le tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga le la mua i Wellington e mo le tueli fa aftai tele lava ila to ia lo fa nga mai tato li tio fa longo ia e mesela mo i mato nei le la mua Wellington e ma ona nutua oi e mo le tueli fa aftai tele tu sa le tato maftanga mai le tao na le la se ia pa ia mani taimi o le uli ia le la fa o pele mato maftanga ma le tato watinu le lo ma futa i lunga le Facebook ma lunga le tato i live le YouTube ia ai mo to umalawa ia ma futa mai tato le tio ma fa longo mai mani tele lava fu fanga to le ne yaso to e fero ta haole tu la fitu tai masani ia taimi o tato fainga lotu ia ma tu te fa to fa so fu atu ia mo to nei ma tu fo i tono ainga mai se mo tanga sengase ia le la tato pese le tato si vai ai uli leisi mo leisi ai uli leisi ia matato fa ma vai tu ai ia mo ne yaso le tato le tio fa longo ia ai tato ma futa pe lunga le tato Facebook mo lunga le tato live le YouTube se ia pa ia le tu lai lua i le uli nei au tu tio ese fatata fatu atato ta ape fa tasi lava pe atali tu lai lua i le nei ia vai le umma le wosia le uso a foi ia lumana ia len amata o to tasi le panga le lumana ia le wo tu to lima le wo wosia te maro lumana to 2 minute tartasi si fonga la mua Wellington e Ema eu le
malama sa eta amila ia Samoa sa omoe matanganga ile babea oe sa mulo wano whakawale ia oe sa omalu mapea nuanua I ile ana pe e pe tawi ai ta uma ile ta whamai o ata ta mo ema e ita ile ana I isa sa e pe tawi matanga te toe no I ana I isi sipo e ta ino I sia mea whaama le manea wa ina mea tele I le lau lewa o te repea ta mo ema e ita ile ana I isa sa e pe tawi matanga te toe no I ana I isi sipo e ta ino I sia mea whaama le manea wa ina mea tele I le lau lewa o te repea Tala flawa le whapoponga o tala fau mo le nei vaenga o le awa ule. O le se fulu ono le nei o aso talu na whanga solo le te elu mo le palemene o tangata e le tali eina polo ingal COVID se fulu ma le iwa. Ua whaali e le so e whaapeo ta avale a tangata te e o lo paka le malai ta alo le Sky Stadium. O le a le to e paka i au noa ma le tutongi a matatu le tu lai ono i le tai o le aso tofi. Na tu sia ma whaasala lau se tase o tangata te se tu sina wha o atu ia ilantou le olo o ta wai. E te tawana tutongi le tu pes fulu lima ta la i le aso, po le whaasala ina loa i le ono lima ta la. A le tutongi ia le asala, o le ave sia wha malo si loa la tau ta vale, watu ina atu fo i le tu lai ono le tai o le aso tofi au o atu iai. Wa ave sia fale ie mao la tau apitanga. Na whaamauni al polisilo le Sky Stadium Shane Harmon lea tusi I se talanoanga le televise I le tai au ana leila. Ua silia ma le luas fulvalua whila o whaingo saini o whaamawina I se talo sanga le asosio tamaitia onga le University of Victoria I Wellington. Le ua talo sanga I le malo leo male pule ngā nuu ina ia toi whaamatu watu la lātou wa onga pe ave sea tangata te eia ua paka lātou ta avale le lotoa. A le University pipitea ma ia whaavanoa a wala o pasi, ia whaonga ina Tamaiti University, au le amataina I le asonga fua a sau. Wa tāpunia le la le University pipitea mo se taimi le tūmau, se ia o atu le asos fulmantasio aperila, ona ole solo te e. Sa liputia fo ia whaapea na tūsia le asosia Tamaitia onga le vusa, sa la tautu sile ministawa onga Chris Hipkins, komisina o leo Andrew Costa, ma le Vice Chancellor o le University Grant Kilford mo se fono whaanatinati. O lo ta wel tal sanga I toi whaafo I tupe ata maitia onga mo vaiaso I ono. O le atapuni e le University beita ina ta oe Kilford e le whaatala noina lea mata upol toi whaafo I o pili mo lea piliota. Na whaalieri potia le leitio New Zealand e whaapea o lo fsosoni le polisili o le kampani o le Red Stag o Marty Very e whaatupe le solo titee ai o le kampani le o lo whaisenga luenga a le University of Victoria I Wellington na ta ue Very e la ititi lava se fua ina ia whaia le e yailo na talitonunga sa whaale le iai whaleui na whaafetai le University of Victoria le leitio New Zealand o na o le whaailoa le mata upo
ma ole ao lātou va ai iai. O le solo te ele o mafuina tāpuni ale la le investe pipitea. Na tā ua le investe e lua kampani au fiele Red Stack e mawhai o na whaatinoina li tu ai o ngā luenga le lātou te mana na awai. E mana o le whai pisinisi le māloina i whaamota tu unga le whaanono fo e seo tangata malanga mai whafo e le teiminei o na o le ua pepesi lava le COVID le atunu. O le Red Stack e iei na pisinisi tūlanga tau i wao matua, lau papa, whaunga o whale maturisi. Aina whailua le komisina lango leo Richard Chambers. Sa tangtanga i leo fiso leo pe tu saimal tu la fono le whaatupenga o solo te. Ona o le nofo ia tangata le lo toa al bale mene ma le polo kanga o awala o se whainga e le tu sai ma le tu la fono. Wa whaalia le komisina o leo Andrew Costa, wa mawape wa fianiso lau whainga luenga o leo ia ngā lulu e le solo te i whawhane o le bale mene i le COVID se fuluiva. La tau tele o whaafeso o ta ina le afianga o leo le whaamai i tangata o le solo te i peitai. O lātou tā uolo lātou wofo pe a whai e leo i eini tangata te e o a awhia e le COVID. Na fola e leo le ato o tele ma malo sila lātou ngā luenga i le so. Ma le a wha awau fwoi ona leo ina vaenga o le taulanga i e ulu whale atuai tangata te e ina ia wha mamafa tu onga. E mawhaiona ulu whale atuai a lātou ta avale. Wali iputia le tutu mamao ese o wha lampa tupotonga ia yele so o tanga ma le solo te e. Mai ngai o inga wha atupu vevesi ia ua wha opopoina a tangata e wha asanga i poloa inga o COVID-19 fuluiva. Na ta ue nisi o reporti le Diane Leilani wha amatalanga po o se moli mau se taulele e wha peana ia wa aia. Ni whainga wha o lima na whaia ni tangata te e se to olua i se isi fo i tangata na ia i le solo. Na tā ua fu is wha la putuputonga o whai masu o tangata te e le pāle mene. Le wha te ia o i lātou ni ame o ngā wha vivesi o lo o whai e nisi, ma ua maana na o ina ia ngā lulu e pēr ma leo, ma i lātou na wha atulanga ina le solo e ave e sea ai i lātou nei o lo o whai e ia mionga. Ua talia fie au nanga soifo malolo ina ia o le amanuia le se lau wha se 10 miliona tā la. O fisosani mo le Omicron, ai mai se mo au nanga Maori Pasifika, a o si iti ai le whai numero tangata e whaamaunia ma awhia i le vairusi. O ana na whilena whaasilsila i le malo le vai ngā tupe fisosani, mai au fie le lata i le whaase 10 miliona tā la. Mo au nanga o soifo malolo ina Maori Pasifika, ina ia mawhai una whaapopoina lātou au nanga. Ma le whaase 10 ma le 1 miliona tā la mo le lala a le whanau ora. E le isis 10 miliona tā la mo le Pacific Aotearoa Community Outreach Initiative. E ta iulu ile matanga luenga mo tangata Pasifika, ma le whaase 10 ma le 5 miliona tā la. Mo le vai ngā tupe a wafa ala potopotonga ma mawhtanga o tangata Māori mo le COVID-19 fuluiva, e wa aia le te puni ko kiri o le South Seas Healthcare Trust i Aukilani, o se tasio wha ala potopotonga sata i moe le ngā luenga te atua le COVID-19 fuluiva, mana ta wai lo la taupu le sili, si lao vai sola sefo, wa tala whea unga le nei fola sanga le malo, ma le wha atuputupla i o le whai numero tangata e a fia le COVID-19 fuluiva i Aukilani i Sauti. Mai mtoa mo mia lava le fesosoani e mawhai o na lātou mawaina. Na whaalia le minista mo le atina enga Māori Willie Jackson, sa mo mia ina tele lea vai ngā tupe. Ua whaataa waina i le ngā luenga whita sa whaatino ina au nanga le soifua malolo ina mo Māori Pasifika i tō malo e peo o Kilani i Sauti, lea na to o tele i tangata na a fia le COVID se fuluiva. I whawhaatoni o sila, wa le mawhaiona a waile tuputa mai ta i Queen Elizabeth i se whailoa inga. I lunga vsota inga whaate konolosi i le so o na oloa a fia i le COVID-19 fuluiva pia na ta ue so upola i ngā tupu. O le aso sai wha pia na wha maoni ele tuputa mai ta i le COVID-19 fuluiva a sai i le fufuanga i wha awau pia na awai ni polo kalame e wha o ngā ele te konolosi pe tai o le mawhaiona awai e to sai ma ripoti. Sa io ina se whainga palo tal pale mene ka nata i le asoana nafi, le whaopopo leo le malo si anga i leo, e wawe tau fia ini ngā iunga i toe a mata inu na po loka ni solo te o tu ungol COVID-19 fuluiva le atunuu, ma olo o fia ima le malo si anga i tau fi, ma po loka i te unga tupe ata ngata te e to se lau valus fulu lima na palo e tai lango ina lea fuafuanga, e to se lau lima sfulu tasi na te na whaalia le pale mio kānata Justin Trudeau, e mo o mia lava se malo si anga whaale to la fono, e o ina mawhaiona whaamuta i leo solo te Toronto, e ala ini loli le whai unga o le vai aso.
Wa ioina whaatasia malo e luas fulfitu I totono le Iune Europa, ni tapu o whaatulanga ina e whaasanga I sui al malo Lucia, ona o ala tau ngā ioinga lo whaia Ukraine. Peona ta ua le minister vai whafo falani, mana ia ta ua, o le malilianga le ua whaia, o le a whai na I Lucia mai matua o ngā lava, e le ngata o le a awhia I sui al maota mau lalo le palemene a Lucia, ai whaapea fo I tangata ta ito tasia na awhia le whaingo le malilianga, e ave ai fita Lucia I tō malo I sisifo Ukraine, I e whaapea ua tūto tasi. O le a awhia fo I polisi tau tupe, a Lucia ia I ele so o tanga ma Ukraine. Ono le a whaititi o la tau avanoi maketi tau tupe le Iune Europa, na tau fie sia mani le whaangaio ingo se paipai whaau iai, le kesi mai Lucia, le o ta ue whaapeo se malilia ngai whaitau biliona tā la. Na whaasisila le Palemio Britannia Boris Johnson ni whale tupe se 5 Lucia, mani tangata mau o lo se totolu, o le ua a fia ia tapu ua whaia. I ta alonga, wa whaise malilia ngā tele ata maitai po le au soka le United States ma le wha potonga o ta alonga soka Amerika e wha amutai le wha awhinaunga le uono tau sanga o wha ngā solpea e wha atatau le wha atatusa o tutongi ma le ito pāua lii. Ma o se malilia ngā o folai, se vai ngā tupe tolus 5 miliona tālani usila, wha apopo iai maniponi se wha awhetau iai o lātou tutongi, ma tutongi o le ito pāua lii, o le awai le tolus 2 miliona tāla I teine tā alo. Wa ioi whail wha la putonga soka Amerika, e a mata se wha apotunga tupe e 2.1 miliona tāla, e manu iai le au tā alo, ma wha alile iai o lātou tūlanga tau I ngā luenga, ma wha atau laulai fo I le tā alonga. Wa ili tau maunga le sa wha, e wha atutusai tutongi o tamaitai mali I tū pāua lii I au titele le atunuu, e au fie manipone si taamilusanga o ipo le lalangi. Na toi siampini le au tamaitai Amerika I le ipo lalangi na soka I falani, I le lua fesfuluiva. E wha ipo lalangi na siampini le au tamaitai Amerika, talo mai le tasiva valima, ai ele I toi o lava le au soka tamai le wha pito I lunga, talo mai le tausanga tasiva tolus fulo. Tala fawia ma le siufonga lau mo le nei vaenga o le awa uli. Whatala whātu le whaopoponga o tātou telefou mo le o ngā tutono nei vai aso o se mai al whaafonga. E toa wha minista langolango fōu o le kāpeneta ua whātou toi le aso ananafi, e wheso soa ni atu I minista au tū o le kāpeneta. O le toa wha e au fia iei le fio ngā whale o māwaenga titi mai a te fua, o le sui whaipule mai le tu māloa le panta I tupa I lalo, I le matanga ruenga le si o manga puna oa whale natura. O le afionga lau mati a manu ringo Purcell, e le matanga ruenga o ngā ruenga māti na e te tele. O le sui a le tu malo whale a lupo, fui ono tēnina Crichton, mo le matanga ruenga o whaamtalanga, teknolosi mafso ta inga. Ma le whaipule o le tu malo whale a lili numere lua, le afionga mai awa fui ono tito, o to fia le matanga ruenga o whaato anga mawhainga whaiva. E tasi le minista ua toi fitu na ila na matanga ruenga. Le fionga mange le se kati, le sa minista lango lango il matanga ruenga of sota inga whaamta langa ma teknolosi. Ai ua whaase atu e a vema minista lango lango il matanga ruenga o tupe. O lo tu maupea le tasi minista lango lango il matanga ruenga o ngā ruenga, e pea na tō fia I mua le fionga niwa wa malolo, ma le sui minista il matanga ruenga o whaatu angam whainga whaiva, le fionga vaele iona vaele. O le sauninga o le whātau tonga, sa whātau teia le portofono a le kāpeneta. O lo tā lia se aso le vai aso le neil whaamani nonga, e le sui komisena o matanga luenga o leo, mo lianga e whaasanga I malo le malo e to tolu le ua whaamalo lo le tu mau nei, ono tua inga I whala au whaasa ina. Whaamaunia mai le sui komisena ia le antaua, e lua molianga o le whaono molia ai le to'atolu le ua whaamalo lo. O ni molianga whaasol tuna fono pe a whai e lava ni mau e whaamao ni ia molianga, mania mionga le taupu lea.
Mo le silafia e to lima i lantou o lo whaasanga Iesu e suenga. O le to tasi o le to lua o lo te toe, wa whaamawai e li i whaia su e suenga. Ao leisi wa whaamawai o na oisi mata au pou olo o a awhiai. E to lu se fulu leo leo o lo whaia pe Iesu e suenga, le ana ta ue le i antaua. E le tua wanoa le matanga luenga i so o se tasi o lo whinga luenga po malu le malo. E masalo mia pe whaamao nia ni o la tua fianga e so o se solinga tula fono. Pei ona silafia o le vaia so neile na whaamutai le au o nanga le ofisa sili o le matanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu. Le fionga whamasanga Dr. Caroline Afuatai. Au le foi ua whaamao nia mai le fionga le minista o a tinae mga luenga te tele, le fionga o lo fiti vai. O le whaamutai o le whaawa wina o ninga luenga po se au o nanga, a isi ofisa sili e to lua o matanga luenga le malo. E au fiai le fionga fualau talanga matawheo, o ia le sanga lue le matanga luenga of sota inga whaamtalanga ma teknolosi, ma le fionga mangele hoe viali, o le ofisa sili lea o le matanga luenga o ngā luenga. O le whaamutai o le au nanga i la ue e to lua, o na ua uma le teimi o la kon karate le i whaafawina, ai o lo o tālia le pepa o lo o tāpina mai e whaalapo putongo tangata whainga luenga le malo le PSRC, e whaatūlanga ai leo le teimi, e anga wā ai le tusi tālo sanga sitasi, e fianga lue i a wanoa. E le telo a wanoa whaaseila o lo o moe alo le antunuu i a li matama i tai, o lo o whaama umau e nisi i a wanoa, o lo o malanga toe ngā lurue lungo meli ma waala uloa i company te tele i atunu i whafo. Whaamau nia toa whaali isi o toe whafo i mai, ma le isi to se fulu o seila Samoa ua whaamuta mai alato ngā luenga i waa sa ngā lulue ai. O lo tālia se aso toe whaafo i mai ai le atunu. O le whaamuta iu i awa noa mo i lantou nei, i tūlanga o le awa malosi, o le limatango vale, o whala au whaasaina, whaatase i maa mionga mātanga i te mai tai. O isi o awa noa lo sa i lia le tātou mālo mo alo ma whanau o le atunu, e awala e sa ili manuia, mo nei o lātou ainga o lo tāli mau atu i Samoa. O tātou talafowia, manuia ne yaso, whaasoi foia. O le nā ua whaafonga le atunu le toe whaasalawina o tātou talafou rene yaso, ia e maise ai ia o tātou talamai Samoa, ia pe ona tautua mai le sunga ia tātou Salam Sam, ia le tātou ofisa whaasalau nai lalovaya, ia ma tātou talafou rene yaso, pe ona tāpereina, e tumatea Sevelina Kasiano, toe whaafonga ia le whaaponga i le taiao a taiao, le tūlai walu taimi masani, ia e toe whaamalo atu le taimi o leo o tātou iai le toi tūla muli muli, o le tātou tautua o le nei aso, ia, a le siufonga le mua i lunga o le YouTube, ma lunga le tātou Facebook, ia, mea lea, mo i la tau ia o wha ngā mai mo mai nei taimi, ma lo lava le mai mo mai le tātou proklame ma le tautua. 15 minute ua te nei le tasi, i le taimi ni usila, ia, o le a vatu nei wha fia fianga nei, ia, wai foi, ma tātou i fui nei vaenga e talatano atu ai, ia e nei mai al tātou tautua o le nei auli, ia a le sifonga le lau mua, ia e mo i la tau ia o lo ulunga le awala, ia nan wha natu pēr taimi wha pē nei, le pisi o le awala, ia a o tāpena pena foi, ia a wā, ia fuafuanga o le afiafi, ia o kuka e wha atari le o whai ngā luenga, ia mai se foi taimi e piki ai nei whana wā onga, ia pe piki e foi le au ngā lulue, ia i le tula taulu le taimi e mana vai ngā luenga, ia sifonga le lau mua i Wellingtone, e puni ala waa, ia, se tata longa tu pea ma se whaurunga le awala, a o whiawa ia i o tau le au aveta avale, ia i le nei taimi o le auli, se whonga le lau mua Wellington. Tanga i
Ilinga o le fionga o le awa ma le sunga tuna i matia junior. Ia nei vaenga o tātou whawhia fianga, so i whiloi, ina ua lua se 10 minute o te enei le tūla tasi, le tau tua si whonga la mua, i lunga o le Facebook, ma lunga o le tātou YouTube, le teimi, tāre lua, mai a leo le tātou tau tua o le nei aso. Le mai tau atu pe ona reportia foi e le Radio New Zealand, po le Leitio New Zealand, le tau nei, o lea ua maua ia keisi so le whaamai i Amerika Samoa. O le tangata e whainga luenga i tono o whare fo i e whaana fo i sea ia tangata, ia po le MIQ, ia Amerika Samoa, ia ona o le malanga lean taunu atu le aso luas fulfitu le maasinan te nei o Januari. Ia lea la ua fia i tangata lea i tono o le whainga luenga i tono o le MIQ, po le whale whaana fo i sea i tangata fo i e le ua maua i whaamai, pe ona lipatia le teo New Zealand le tau nei. Ia ai ona o lea la o mai tau atu. Ia wa afia i fo i manisi tangata se toa se ainga e toa fitu. Ia manisi tangata na malanga atu whainga malanga lea. Ia o lea la ua fōringa mai o lea ua tāpuni ai ia mo le neiva yaso ia onga i tono Amerika Samoa. Ia nae sila fia i la tau ia o lo au mau i Amerika Samoa i tātou paanga ia mai mo mai ai. Ia le tūlanga lea. Ia e mai se ai. Ia o ngā luenga, o nisi o ngā luenga i tono Amerika Samoa lewa, tāpunia nisi o ngā luenga, ia e meisi fo i nisi o a onga. Ia pei o nā mai le Leitio New Zealand le tau nei, ia tūlanga pei o nā fia i Amerika Samoa lewa, maua la tau keise sol whaamai o le COVID-19. Ia, maua loa Amerika Samoa le whaamai, ia ua tau fo i loa o nā iei se fuafuanga le tātou mālo pe a whaamau nia, o lewa iei ia le whaamai i Amerika Samoa, ua tau o nā iei se fuafuanga fo i lea. Ia i le manatu ai o le tātou pokalame. Wa e le olo i le va afo i le Lady Naomi le malanga mai i pia ia i tutuila. Wa tau ona toe sila ia i po o alanga tau la ona toi heni whainga malanga whapea ia i le va o motu i lua po o ia Amerika Samoa ia ma le tātou tinu Samoa. Ia wa e whainga o fia ona o fia tu whaamai ia pea whapea o leo le a whaau pēa ia whainga malanga le vale o motu e lua Amerika Samoa ma Samoa e ala lea i le malanga le vaa lea le masina lutu si le Lady Naomi wa lea wa lipatia lea so wa maua ia cases o COVID po le COVID-19 ia i Amerika Samoa ia ono tangata o lo whainga luenga i manisi o ainga ia manisi sa malanga atu whainga malanga lea ia o lea o tātou iloa o special fama ilise to ala fanga o tātou vaenga lea. O lea ua awhatonu le tula tasi, le si ufonga la moe Wellington, ia maana whaafia fianga su i whiwhiloi. Ia o pespisenga la fo i su i whiwhiloi, ia awa fo i tātou maafutanga nei teimi. Ia matau whaamai atu ai tātou tau tuo le nei aso. Ia ai mole atu whaaftai tele ma le whaamalo, i lo tau tāpua i mai, ma lo tau awa i mai. Ia wa ana le ai, lo tau mai mo mai, ma lo tau langolongo mai. Ia i tātou proklame, ia o ia la mātou tau tua atu ia. I me lea, il manatu lo whaamuli hina foi o tau i proklame, man whaafia fianga, ia tu inatu, e ala le tau tua ne si whonga le lo mua, ia me si foi, so se wahenga lo langi o lo mafuta mai tātou ia tātou paanga, ma i tātou e fia i nei, le nei tau tua, ia i so se wahenga o le nei lo langi, le Fantastic Band, ia ma le pese lea, ia mawhawhawane a au pese. Lo fatu atae, ia e le isi mela atae lo fatu lea uli. E ala ona tae lo fatu ele i whaia lo tui.
Ia na. Tau to e o tātou whatu le o lo whatu o tae. Ia ai elisi mea le ata e tātou whatu mai ane lama le whaafonga mai le tinu. Ia e tele amafu anga e alai o na tae le whatu le tangata. Mua. E mafua o na tae le whatu le tangata o na watu o le maftanga ma le pele ia te oe. Ia lua, e mafua o na tae le whatu le tangata. Ia o na ua le wha maoni le tangata. Ia tolu, e mafua o na tae le whatu le tangata. Ia o na ua alu fo le tangata whaitala o le tangata. Ia e mafua fo o na tae le whatu le tangata. Ia o na tūranga fo le ia na uto usi le fia. E tau le wha amtala hatu na vaenga ana usi le fia. Mala mai tātou. Ia e ua vatu le tala. Ia ona upo le pese, elenia upo le pese ale au faili lea le Fantastic Band au kilani alo fatu tai al melea ia malo lava le tele o ila tolo tele la tu fatu ta el nei fo I vaenga le tatu fa fianga so filoi ma proclame le tu inato e misi tatu musika so filoi to e luas fultoro minuti na tale o le tu la e lua tale lua o na mai a fo ilea ia o le tatu proclame ma le tatu si fonga le mua ia mo le yaso ia ai alo fatu to fa tala fatu le sunga munai te lava munai mafta mai pe foi le sunga ya temu le au loto ropati o le sunga ya le au pepipiriane ia le sia e van fatangwai sunga ya antere liva ia mai sai ia o se wo fa pele ia ilunga fo yo ala leo ia I le telefo tau sanga o mai ia leo lo mafuta mai ni proclame le sifonga la mua le talainga ia fata tu isa mau ia ele to tau fa mtalaina fo ia le talainga ia fata ia walo fo ia na sila fia le atunu ia lana tau tua fo I lungo nisi ala leo ia o le fo wa ve fo le time ia ba te tele tu la talainga tu isa mau tu sa ia fata sima ta tau proclame ia e mnatu lo manuia fo ia la talainga fo male no falo ia le mo fo ia kilani ia lo tele atu ia le wa to ilus fultasi minute ona tale o le tu la e lua e al pese nei ia tama tu wai ia esere tama ia o ngai I vole le mo au mat tua e mi se foi la to ia o vai me nga luenga wa ele manatu ia e foi inicio na mo mo o le la va me nga luenga e pese la nei fa mai le peni o te fa o vai a o fia moi ia Sara fia mo tangata sa whainga luenga. Ai mo atu e mal tangata fo le walu le po pupula I mea lea. Is he
Mama
Pese fo Maria le tamaita ia to fanga meke ia ma le pese na ia to suina le pese fo le alofa yo ia ma le pese pe ona mai atu o le fianga ia bo vivinga o le fianga fenga ma le sunga aswa Felice Mikaele o le o to 5 minuto na tale o le tula lua ele manatu ia wa mai afo i malitato ona ngale le yaso me le mo le atu le fa fetai tele lava ile pa ia mo le mano le tato tinu ia mese lau whaafonga tu sai o le tatou maafutanga mai le tau na le ilali tu lai fitu ia se ipai mai le taimo le tautua le sifonga le lau mua i lungo le Facebook mo lungo le tatou YouTube ai mātou te whaamalu atu ia le asala fo i se whaiva ma se mau e mua lau fo i le vao i mātou tangata ma ia wasala se ngana ia sala ia vala po le alea upo le atinu ai ia le manatu sa whaamlea ina lau tau whaafonga mo lau tau mai mo mai ia la stautua me se por klame sa tu inatu e ala le tautua le nei aso ia mo le ngā lue atu lau whai ngā luenga ai ia manuia lava fuafuanga o toe le nei aso le tātou tinu ia manuia fo ilanga ia tu ila to le anga isi fipo le fiafia na nei se ipa ia le vai luanga le po ata au ia awa ia ngā luenga o le whianga i le fiafi ia amantautua na wha amanatu pia le taimi la apiki ai nei whanau o ngā le nei aso i le pisi ai fo i o awala ia ia ai pia sa ngale mo mai se kolosi ia ona ifanau ia matautua na ia fai ia tatu siaki ia mai se foi o tatu tuipui ia wala foi le pui ngo tatu ainga ia mafanau ai manuia lava ia toenga o toe le yaso mafuafanga la fianga le tatu tinu ia mai se fonga le mo le fianga le pule ma le fai nga luenga ia la tatu fa ma vai le peselea o vivi inga o le fianga vai sala le moteli sala fai ia matu fatu ai so i foia ma ia manuia lava ia le tātou atinu. Be a
Yup.